Көзүңдү карап баспайсың бе? Only you can make all this world seem right. Only you can make. Братан, просто духин женский турбайбы, Просто девушкаман келаткам да. Сыйынып калса керек. Кантип билип койдуң? мен душ айымдын духи ушундай болчу да. Кечип кой. Токтосоң? Девушкаңа аты Айнура эмеспи? Негизи ооба. Я так тебя ждал, ты меня опять обманула. Я ищу тебя там, где фон. Саламатсызбы чоңуз. Саламатчылык. Таанышып алсак болобу? Жок, болбойт. Эмнеге болбойт? Жигитим бар, болбойт. Азыр жок го жигитиңиз жаныңызда. Таанышып ала береличи. Болбойт дедим. Чоңгу сен, пожалуйста, келсем таанышып коюңузчу. Таанышпайм. Болбойт. Нурбек, менин атым Нурбек. Насипа. Сен таанышат экенсиң да, кичине эле ушинтип кыйнап койсо сени. Таанышпайм мен эч ким менен. Таанышасың. Жок, мен колумду эле бердим. Единица түштүбү? Түштү. Сен баары таанышат экенсиң баары. Таанышпайм. Накей. Жакшы, үй тапшырманы аткарыпсың, Эми геометрия дептериңди берип койчу. Аны деген биянагы чийип койгом жоготуп. Көкме, сен эмне бир сабактан мына 2 дептер ачып алдың. Жок канча эле. Мына биянда тарых бар. Сүрөттей. Сен жеткен көкме турбайсың. Давай күндөлүгүңдү алып кел, 2 сага. Күндөлүк жоготуйган, бирок бияна чийип койгом да. Көкме, Апам колунда эле бар. шумкардан үлгү албайсың, карачы кандай тыккан бала. Дептерлери бар жайында. Шумкар гана алгебра дептериңди берсең. Меники кайгында эле. Ал дептерди алып келген эмесмин бүгүн. Аскарбекова, 7 класстын журналын берчи. Меңиз. 9 класстыкынды берчи. Ортосун ачсаңыз. Ти кармашкан колуңар үзүлбөсүн, да? Ооба. Акку болуп учкум келет айдай сулуу кезимде. Эмне болуп кетти бул жерде деген суроом бар менде. Зулайха, сен кетпечи жанымдан, сен кетпечи. Кожа жаш башың айнып калыптыр, эмне болтасың ай? Мен болуп калыптыр го. Бул жөн эле мугалим. Я просто интегрирую, ты хорошая. Салам алейкум, эке. Кандай иним? Короче, машинаны полный жуйсуң азыр. Полный от души жууп, ичи Салон полный, ичине? Макул бе? Анан багажды ачпай. Багажга тийбеш керек. Бияка тийип. Хорошо. Биякты ачпайсың, түшүнүңбү? Все, хорошо, хорошо. Мен сен ачпадым менен мякты. Эмне ачтың муну? Жучу бүтүн. Бул жыттанган жок да мен мына моголар жыттанып атмы, моголар. Какая разница, жучу, братан? Ичинде жуш керек экен, рахмат, давай. Мам. Оу.
Бүгін 17 ноябрь день студентов, мам. Подружкаларымыз менен барып отырып келейінші, пожалуйста, мам. Қойчу, Қызбек. Ден студентовны жиыстырып, үйден отусы басып отпай. Ну, мам, пожалуйста, мам. Подружкаларымыз барып барады, пожалуйста, мам. Мақұл Қызбек. Түнкіге қалбай ертерек келін қызың. Ой, мам, рахмат, мам. Пока, мам, ертеле келем, мама. Қызбек, ешкі жауып қой. Кім бұл? Мен жүрек. Ай, Қызбек, сен бе? Қызық жүрек жүрек. Қызбек енді келгенше, келін ол үйге енгенше. Нынче что-то скучно на районе. Качаемся. 8-25 қайтып келмейді. Мен қысқарақ айтам саламда. Салам айтсам жаман ба, жаман десең салам айтпай қалам ба. Ай, о, бүршекте тұрған кім болды? Кім болса да отырып алсыншы, неудобный қылбай адамды. Баткенше, сен дағы айт саламда. Қалы Тұтқучев. Баткеннен келдім шашылып, сілерді көруге ашығып. Барың айтам саламды, о, бұрыштағылар аман ба. Атандашқа айтам саламды, о, көлдік. Қалпақты тетірі киіп алыпсың, не башын келдіріп қаған ба. Мұның қатқыратілі, қатқырат жа кішіне чек баған ба. Жизнь как будто хороша, ты балди, моя душа. Никогда не унывай, песню напевай. Ой, да чего ж ты хороша, ты балди, моя душа. Никогда не унывай, песню напевай. Саламатчылык. Жоңыз, мен сізді білем. Кімді күтіп атқаныңызды? Да? Қақтан білесіз? Сіз деген боз ат минген ханзаданы күтіп атасыз, тура ғой? Қақтан біліп қойдыңыз? Ошу білген үшін мен келбедім мен әке. Мен тұрбайым алдыңыздан. Вот, ат келіптір. Атты көр адам. Ханзада ғана? Ошонда мен ат болып қалатам ба? Жоңыз, мындай. Мен шылдыңда байлап қояңызшы. Мен деген айғыр деп қойды, айғыр. Тартынбай бері қарап, гүлчү жаным деп құшақтап, жүзімден сүйчү жаным. Тартынбай бері қарап, гүлчү жаным деп құшақтап, жүзімден сүйчү жаным.